Ngesikhathi ngisafika ku-YouTube ngafika ngento yokuthi kune-gap ekhona endeni nomaskandi, igap eyayikhona kakhulu. Sasingawubona umthunzi kaKhuzani, wonke umuntu wawumbona. Ukuvela kaKhuzani kwakuvela kabi, kuvela ngamagama angemnandi, ayemthuka, babekhuluma konke abakuthandayo, iy'nhlamvu zayibhekiswe kuyena uKhuzani. Ama-channel amaningi ayekhona ayeshera iy'nkulumo ey'shiwo abalandeli ababezonda uKhuzani. Wawungeke uyithole ividiyo ethuka umthandeni ishare kulama-channel, wawungeke uyithole i-interview kulama-channels akwa-YouTube, i-podcast, kulanda umuntu ezothuka umthandeni or anyone. Wawukuthola kwenziwa o-DSD, ko-Rating 1, kwenziwa oZanefa Ngidi, laphana ku-Perfect TV, kuphinde kwenziwe ubani uFokabobo, Final Big, uBobo, angazi umunye noma uMahlathi, khona futhi kwi-Perfect TV. Yayikhona le nto yokuthi yena belande umuntu azodiscuss ngoKhuzani 20 minutes. Ivideo iwu-47 minutes. Umuntu akukhulume kancane ngaye, yonke into ibe ngoKhuzani. Nawo lama-host ekuthanda ukuthi manje uKhuzani enhansebenza kanjani, wayenjani, especially sasinoko lesiya sasikuthanda ukubuza lokho. La izolo or ey'nsukwini kuphume i-interview kaMlethe Majolo wasemsinga le KwaZulu-Natal, ongumculi wamaskandi usenesikhathi eside ekhona. Iy'kole afunde kuzo oBhubhubhu, wafudukela koGoli ukuthi ayofuna-ke imisebenzi, awadlala nebhola wafika nakumaZulu. Konke lokho kuvezile phana kuleyo interview leyo. So kube nokukhuluma-ke kade kukhona kuleyo channel leyo ezikabhoqo World Studio TV SA laleli igama lapha akhulume khona. La angifuni ukuthi ngizoxeka, kodwa ngiyafundisa, ngiyaqwashisa. Insizwa le eyi-host, i-interview, mhlawumbe izinto ezenzile before angeke ngizazi, engafikanga kahle kwabanye abantu. Kodwa la uhost imbuzo ade ibuza, angizwanga lapho afake khona uKhuzani. Akukho lapho engicabanga ukuthi khona ufake uKhuzani khona. Umuntu ube-interviewer ebuza imibuzo uyena odecide ukufaka uKhuzani. Umfaka nje uKhuzani, ayikho into kwi-interview ebifaka igama laKhuzani. Emfaka nje uKhuzani umlethwa Majola. Akucaci futhi ukuthi uthini mekhuluma ngoKhuzani. Akuhlangani. Umuntu olayile interview uyayizwa into lethi, ayiwenza umqondo, akunikezi nje umhlahlandlela ukuthi belihlangana kanjani igama. Lokhu okwenza umuntu aqhubeke abheke ukuthi ama-channel amaningi lapha ku-YouTube ayakhandelwanga ukuthi azosebenza, ayikhandelwe ukuthi kuzodicilwa phansi igama laKhuzani. Uma umlandeli kaKhuzani enza something, bekuthiwa umlandeli kaKhuzani. Uma wangale enze something, lokho bengavezwa. Yiyo amanye ama-channel bekuthanda kabi ukushare amavidiyo lapho uKhuzani obethuka khona. Kabi. Sikubonile lokho isikhathi eside. La bekuyi-podcast-ke, bekuhlala nje igama laKhuzani. Aza namuzela umfo ebuza imsangane emibuzo. Yena uma eseyibuka ivideo ukuthi cha bakhulume kahle ama-guest kwi-platform yami, bamthukile uKhuzani, bambizwa yonke inhlamba. Khonapho babizwa khona ngey'mpolo ezihlaza abantu laphana. Kuyo le podcast yena akuboni lokho ukuthi ku-wrong, ayikubona ku-right, umlethe ama-views. Lapha-ke angisho ukuthi mhlawumbe ngifake ngoba ngixeka, no, angixeki. Kodwa abanye abantu abadlala i-role ekutheleni uKhuzani abe yinhlekisa, abe yihlaya. Amavidiyo ayeshare la ngoba uKhuzani wayethuka kakhulu lezo nsuku lezo. Sathi masifika lapha thina sizozizwa amavidiyo, lo mkhuba lo sasicasula ukuthi umuntu engaphushi content, aphushe i-agenda e-one-sided. Uma sikuveza lokho ukuthi wena
one sided kube inkinga. Mina ngenza amavidiyo ngoKhuzani, ngiveza izinto eziningi ezinhle ngoKhuzani lezi engavezwa kuma YouTube channels. Laba abanqenayo abantu kwenze research. Ziningi izinto ezinhle uKhuzani azenzayo, bakhona labo nalabo abakhuluma ngomsebenzi kaKhuzani. Kodwa lama channel engikhuluma ngawo abehamba phambili ukuthi njalo amakethe uKhuzani in a bad way. Manje ke uma sibuyela ku-interview kaMletho Majola, angazi noma wazala ngo-1910 noma ngo-1840, akhona kwami lokho, kodwa ukhulile endimeni, unesikhathi eside ekhona, unama-awards, ucule ngaleya minyaka, nama usacula usayibambile, and baningi abamhloniphayo ngamagalelo akhe. Kodwa akukho lapho okufaka khona uKhuzani naye, akukho lapho umhlase khona noKhuzani. Abaculi abadala uma sebebona ukuthi kunezinto ezibashayayo, kungakuhle ukuthi becele kule genge esithe ukuthi i-understand lesemva kwayo, ibafundise o-TikTok, ibafundise o-Facebook basenza kanjani, ibafundise ukwenza o-live, ibafundise ukuthi ukuposta uma kade kunomcimbi ngithole bani ongangishutha, kumele uthole umuntu ozokushutha, aku-edithele, akuposte, akumakethe, so that abahleli bemicimbi bezokubona ukuthi usesekhona, usesebantwini. Uma kunama-album amadala owazi ukuthi akhona online noma ufuna indlela yokwabuyisa, thola indlela yokuthi ungabuyisa kanjani, abantu bekwazi ukuyobheka umsebenzi wakho wakudala abawuthandayo. Kunabantu abasuke besakuthanda, kodwa singazami ukuthi sifuna ukuthi masikhuluma kulama podcast or kuma TV channel njalo hlale ngene igama Khuzani, njalo sho isidingo singekho. Iyona nto le enza ukuthi nathi uma sikhuluma la sifocus kakhulu ezintweni ezithile Khuzani, ngoba kuningi okwenzeka okungekuhle. Ubulungiswa nje uKhuzani yena umuntu owazazi abuthole when it comes to ukupresentwa, including go-Facebook, go-TikTok naku-YouTube. Akakutholanga uKhuzani nahlahle ukuthi amaketheke ngendlela okuyiyona. Lezi zinto beyidunyiswa ngayo bezingenzinhle, kodwa lokho safike sakukhuza, nabaye bakukhuza, nako-TikTok abantu bakukhuza. Kodwa-ke kuyaphoxa ukubona ubaba ohloniphekile ongekho nje ezingeni likaKhuzani ngomlando. Unomlando omkhulu ubaba lo, unomlando omkhulu omude ongeke bafikela kulabafowethu abakhona njengamanje ngoba umlando wakhe. uKhuzani uhamba neyakhe indima, udlala irole yakhe naKhuzani, isikhathi sakhe nasuthi enza izinto naye abantu bazomkhumbula ontanga yakhe. Kodwa kuyaphoxa ukuthi ubaba oqine kangaka, uyabona ukuthi usaqinile, ufit, utough, uyabo kusekuningi asengakwenza. Ingani angafuni usizo ukuthi hayi bafana bami nginenkinga la abona ingcoshiseni lezi zinto zamanje zisebenza kanjani, not ukuthi uzame because leto kuthiwa i-current assassination abantu abayazi umuntu okubulala igama lakhe ngaphandle kwesizathu. Cause laphana malutshela abantu ukuthi usafisa ukuqashwa, usasekhona imicimbi usafisa ukuyihamba, izinto ongeke zimakethe, yini oyenzayo currently, unayo ikhampani eseceleni beside ukucula, iziphi izinto ozenzayo, unazo lezingane eziculayo, yini enye ufuna ukuyenza uzimakethe, yini eniyenza endaweni engakini ukuthuthukisa amakhono abantu abaculayo. Yonke le nto le hayi izinto engahlangene nawe engathisho abaculi nama engisasho abathi uma beya kuma platforms beyokhuluma ngabo, abeke ukuba amanina, abafike bemadoda bekhulume ngabo, bephusha umsebenzi wabo, beveze izinto abafuna ukuthi bezeze, beveze ukuthi yini abafisa ukuthi beyithole, beyi-achieve, bafisa ukucula nobani, bafisa ukufeatureisha bani, imapha abaculi bakamanye amakhampani abafuna ukusebenza nabo. Ilokho nje kuphela izinto ezibalekile, kodwa uma sizoqhubeka kanje kuyoba ngathi akuhlonishwa, kuyoba ngathi ngikhuluma amagama amabi mabhekise kobaba. Akekho-ke ongamhloniphanga ubaba uMajola. Ngiyazi ukuthi mdala, ngiyazi ukuthi ukhulile, ney'ngane, nkosikazi, yonke lento. Angazi-ke noma wazala ngo-1910 or ngo-1840, angazi, akusikhona okwami lokho. Kodwa abantu abayeke ukunwaya isini ngegama laKhuzani. Nisale kahle.